King kayang kamalan ang pong lubos kagalang-galang, Cesar Guerrero, Obispo ning San Fernando. Ibat ka ring sulat pepadalayo, king kaya kaming kapitulo. Ikit mi king indutong ay mahining induning Diyos, lalang ning bansag, a Birhen de los Remedios. Uling aki kilala mi, king ating maragula kagalangan, kaniting may sabing imahen, at dakalaring talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami ang mga siwa, king kagalangan kang Maria, sukat miabye ang pong milaganap, paninasan ming tuparan ang pong kapnuan, ing tayim tindang kapagnasan, king imbuntok ng may sabing imahen, ing luan a Birheng Maria, miputungan niyang gintong korona. Kanitang Hulyo, 15, 1956. Mitipon kami king kaya kaming Kapitulo Batikano, king silid pipagpulungan, ampon mi pagboto, na nayunan ding sabla, solemniyang ipaira lang pong patupad, king may sabing imahin, ning induning Diyos, miputungan niyang mal akuro ng ginto, king kaya kaming lagyo, ang poking metong asolemni kapag masosyal.